tika ruenye chawani foreign reserve mon mier ku gwa ye chiana ni mano chian en rom gwa ko country mon pidwe bi cheli I chame pero kita wa tikere ni pa Uganda tichili andi la mara yin ga do idong lem e be chero pego chamo kin gi moy ken waden tiene ma wa na me ke chamo no pere petit including the petrol reform Jimmy Wayne petit gi mo you entebe ai Jimmy Wayne no ke chamo pere and I know lo un kan ka paro tie ke cher gi UI and fun and kero down there pere bedon je Wayne pere wero ti ga wochuni gene na ka gam lo ke ni economist woni bini wachi woni atike paro pero ningo watiki paro my unemployment 10% that the 85% youth area target ko yes so achero chale chudane we un chwero munyu chere Egypt chwero munyu chere I lo mukene ni ka munyu chere kunu ngo matime ke chele we tawe okay ka rongo talk kero ki yewe no atika reducing unemployment rate yeah so ka want to exporting knowing what reducing unemployment rate we are only getting more all right through loss of no gamo chim wa gamo chim Mario ke kan jaw ne tiema yo ngore bate ada jero abera bi chen de wa ngwen pere wa ngwen pere ngwen bi boro no watiga o yagike me yo me la wala palwa benia matini ber ka la dita neno palaring we cha be che menyen kan no enda ke kabino ma ke tiga ne na waki Lakwed TV la dita Isaac Okelo wachini tia gonya etika neno waki Kampala en me ti pole petikera yela mogeken la dita ujok Patrick o kati o commenting wang maroma ye dere kun do mama do beru pate lo ena ti wajeni ni tika mi otam gido tela dong which at medical forming dong alcoholic Farmers Association dong lawyer no I dong lawyer kio foi nego la poti ni lo ko point ba no e mi lo ko ne ke gome nen charo and my idea when financial pandemic e le ni lo ko point ne ke ko mero la dita Patrick Ojok petit carrière mo ken nen charo kiba ched le ken chawo ne tima o chermatek jero abira bi chel te de ngwen pierre yo bongwen pierre bongwen wi bor ka che pechino we anong lok magiki kuno abicharo ti chia tunkan mego no ene bichako ne second zone pierre de ken lo ke magiki cha wati motumo ana foyte twal jomo winyi loka ne weng afoyo in winyi loka dakbena foy in lego pera pikar malaj wa tina no midula afoy mate kita mer ben kwanye chawali enini me foy joa chwa okay pi kui magubola enda be mer wachigini oberu gen maleta twal ne karma ati kunu peid no gunge an kilo mene ma cher kunu o wego kombetini parliament me Uganda lu ena ye o kwanyo an o chima chalo terra makombeta tiki medula eni da mer wachiki journalist bene ka chel ki jomati winyu radio ne ana mera tigi kar eni iginu mo madong no wacha terra ma honorable Peter Ngeu ni chichoke abitero members me parliament in Los Angeles wa guchi kong guchi kwan kong guchi nen kong kita real estate lo me don lo ki art ubiberu kere be kita kitimu kere US kagen go bien go making a policy paper new position paper parliament Kenya do timo udong eni kadire maya dugudare agamu journalist okay kadenge bien agamu estate developers yes for mate yes winyo gulu city council go kate kitiga wa low cost housing project mon etega bi atame ene bi porren ka kenyo ki ko be konyo ge apeti kera yela mo ke wa no be ke bot Chris ja watu mo apoyo sine economist apoyo Peter Court la me parliament ki
la mera Lucy Laporte ki in me bir dor program ki la ta der pero wa ena chao kene wanen lu ta der jo penge yu pin wa winyu ki lok mu a ki ta der ni ita der pien kai wa jo ta der bi no retired teachers tikenyu members of parliament it comprise of down ma duwa da gi moy ken ma wan watimo meru wa chwa lu ben bot luak down mi utame ye lobo e no dongo ne peloyo wa peloyo pien lobe mu ken Thailand Malaysia gi kwen gi pe ki lonyo mengo gem tiki dano ke ken eto geno carro levo ma waju ni Okay. chi bot gamente wa bedu ki iet me winyo lo ka ke wai gi mone right no right ana poe mate Okay, wa foi matek ilokum gene lubu mo ke ken peramudon ka down 85% of the population to involved in agriculture petime agriculture mero 0.0123% ke ken so kadibedi wano chako wa mero agriculture mero eno bere me chako ne ki fall back and to nge ka wa chako agriculture down tiare electrical work engineering kimje mukane but we must invest in education mero lokapere te parish development model for betime okay, Okay. Tiene Alright, para- wa foi matek, foi biro foi